Milica Todorović se poslednjih dana ponovo našla u centru pažnje javnosti. I to ne samo zbog najlepše vesti u njenom životu, rođenja deteta, već i zbog skandala koji je usledio odmah nakon porođaja. Detalji o ocu njenog deteta, koji je navodno i dalje u braku, izazvali su lavinu reakcije, a njegova zakonita supruga odlučila je da javno iznese svoju stranu priče, govoreći o prevari i bolu kroz koji je prolazila. Nakon što su ove informacije dospele u javnost, Milica se kratko oglasila putem Instagrama, poručivši da prolazi kroz izuzetno osjetljiv period i da joj je sada potreban mir. Ipak, kako to često biva na domaćoj estradi, javnost je brzo počela da podsjeća na stare afere i zaboravljene skandale u kojima se pevačica ranije pominjala. Jedan od njih vezan je za njen nekadašnji odnos sa koreografom Milošem Paunovićem, bivšim suprugom crnogorske pevačice Andreje Demirović. Upravo je Andreja pre nekoliko godina šokirala javnost ispovešću u kojoj je otvoreno govorila o tome da ju je suprug varao u periodu kada je bila trudna, a da je u celu priču bila umešana Milica Todorović. Andreja je tada istakla da nije želela da se oglašava, ali da je pritisak javnosti bio prevelik. Otkrila je da u tom trenutku još uvek nije bila razvedena, da su imali zajedničko dete i da je tek nakon porođaja saznala da je živela u zabludi tokom cele trudnoće. Njene reči, kojima je bez zadrške govorila o razočaranju, povređenosti i izdaji, tada su potresle javnost. Do samog rođenja deteta osjećala sam se voljeno i sigurno, a onda sam saznala istinu, rekla je Andreja u ispovesti koja se i danas pamti. Naglasila je da nema namjeru da blati oca svog deteta, ali je jasno stavila do znanja da je bila žrtva prevare u jednom od najosjetljivijih perioda u životu žene. Upravo zbog toga, mnogi danas povlače paralelu između tadašnje situacije i aktualnih dešavanja oko Milice Todorović. Dok jedni smatraju da se istorija ponavlja, drugi ističu da je Milica sada ta koja se nalazi pod ogromnim pritiskom javnosti, medija i osuda, u trenutku kada bi trebalo da se posveti majčinstvu i oporavku. Akteriji ove priče danas uglavnom čuti, ali jedno je sigurno, skandali sa estrade možda se na kratko zaborave, ali se uvek ponovo pojave onda kada to niko ne očekuje. A istina, ma koliko se skrivala, gotovo uvek pronađe put do javnosti.